بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga palangguan hagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, sa lagu-lagu pagsarang syukulan sin manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga ni'mat yanughara niya haipun niya katan. Labi-labin bangsa muslimin amin piaturunan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabtangan pahamun hatihun inunu namayan in patut pagsyukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadalam yadtu daing mga ni'mat amin patut sin kita ni pagsarang syukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya hanug harakatu tanuin mga waktu masih pa kita ni nagnanapas dagpak pa adlaw ini. Mga palanggon hagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagpasampay namayan sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa katilingkal sin dunya bukun sadjain hal ini amin ba'gu siyakatu taniha umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bot malainkan in katan sin kanabihan lima bay nakauna ring Nabi sallallahu alaihi wasallam naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpasampay iban magpasampay patiap-tiap kauman nila iban tiap-tiap hula amin aun bangsa manusia duun ahula yaun ha abutan sin hambuk nabi iban sin hambuk rasul pasampayan sin kalimatut tauhid kalimatus syahadah pa Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud amin hasupaya di malawa habitikan sin pagtuhan inkatan bangsa manusia sa di datud magrida in syaitan sehingga wairuun masasatnya ring bangsa manusia amin parsababan kiyaghwa'nya daing rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala parsababan kiyaghwa'nya ring ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala parsababan kala'nat kan yasin Allah subhanahu wa ta'ala iban kamurka kan yasin Allah subhanahu wa ta'ala. In generations hamapuasin Adam alaihi salam pa Nuh alaihi salam longsin ulama aun hangpu generations in mga manusia yadtu halom sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di magpakmayan di kan Nuh alaihi salam napinda-indakan sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala sin bangsa manusia. Sin bangsa manusia. Hadalam biakari kiasambian iban siyambian sin manusia in pamarat saya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin katunggaliniya nahulog pa nagsumba barhala, nahulog pa nagsumba uno-uno na iyukil, nahulog pa nagsumba piaragbus manusia sambil panapindah in pagtayma sin pangatayan sin mga zaman nakauna nahulog kialimbanganin Allah subhanahu wa ta'ala nagpangayo barakat maun patampat nagpangayo barakat maun paamin ini piagsumba nila barhala piaragbus manusia biya na sambil paadlaw ini nagjatuh yan in katampat-tampatan
maha mulia pamanga bangsa naggugolal muslimin in kabudburan iban sin kakahuy-kahuyan kanunukan iban sin unu parengha mga batu manunggul amin kadtuon sin mga tao pangayuan rijiki iban barakat hikad tumoy sa pabangsa kurustian yaning katampat-tampatan sin sila maha mulia kanila iban sin unu nain mga yukil piaragbus dengha mga susumbahun nila. In mga ini mga palanggo na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Nuh alayhi salam naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala amin pabaitaan in qauman sin Nuh sab napindah indagan sin pagtuhan sin tao qauman ni napindah nagda'wa Nuh alayhi salam siyabot sin Allah ta'ala suratu Nuh amin pagpasampay si Nuh alayhi salam pamangamano siya nagdum nagadlaw wayroon himayna at wayroon himataas suka himahapon agun tinggal misanin magkaon agun di na makakaon ni Nuh alayhi salam sabsin nagkangi in pagtawhid sin mano siya habawa sin gumi dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapinda panagbalik karya sali pamagbalik karya sali pagtawhid sin amin mga umat na kauna iban sin amin mga kanabihan na kauna rin kan Nuh dan kan Nuh hipabalik sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin mga generations na kauna rin kani nagtagnain kasyirikan habawa sin gumi hat zaman sin Nuh alayhi salam at tinaro na generations niya laong sin ulama hariwayat sin mga sahabat dan hariwayat Ibn Abbas sin kaibanan in Nuh alayhi salam imummul na siya 400 tahun ampa siya nahinang nabi 400 tagkawaluan tahun ampa siya nahinang nabi mapuasin 400 tahun ampa siya nagpasampay sin agama ampa siya nagdakwah imummul in pagdakwah niya siyam 900 tagkaiman tahun bang mo amin totalun katan labi nasal hangiw ampa di magpak in pagtaipon in paglakab in paglatap habaw sin gumi nagantung-antung in Nuh alayhi salam iban sin mga miyagad kanya deng mga manus iban sin hayop hataas sin dagat lugay 4 bulan pa 6 bulan ampa sila ampa piyahupay sin Allah subhanahu wa ta'ala indagat nabi sing kain natagna nagbalik indagat pa tempat niya ampa gimwa in gumi ampa timubo in partumbo-tumbuhan imummul pa Nuh alayhi salam puasin nagjato tunggatus tagkaiman tahun inupat nga gatus kawaluan iban sin siyam nga gatus kaiman iban sin tunggatus katluan at tunggatus kaiman agun-agun katan hangibu 700 kawaluan hangibu 700 kawaluan tahun in Nuh alayhi salam imummul habawa sin gumi ini hadalam yattu mga palanggon ha kami Islam in Nuh alayhi salam nagtuyo nagda'wa nagtuyo nagpasampay yudjo sin tao kauman iyan dupang iyan bihaini iyan katan biya na sin zaman ini bihaon amin baitaan min iyan inyan hinang yan bukun amu inyaun bukun amu inyaun hinang syirik pa Allah Ta'ala inyaun pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala wairun duwang tukuran kay mongkori yanun wahabi aw bang kaulangun dengha magsumba barhala yanun kau sinta wahabi aw bang kaulangun dengha amin hinang bukun habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bat umamuin kakahinang in hitudlo mo kamu wahabi unin panghati mo sin wahabi pagyan may taunin dusa sin wahabi yan kay mo aw dusa bang kauyano ni magsumba barhala imagpangayo amin atin pa kabudburan sin barakat iman sin labi-labi habulan ini pagtaiti na isab labi-labi habulan ini hipo na isabin kay maman sin kita ni sin sing iban na isab sin dulang biya na kauhan pagtaiti na isab bang mo iyan bukun hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yanun kau wahabi biar din may mga sahabat dito di maghinang sin kakahinang yan may ta wahabi
amuinin mga palanggon ha kami Islam deng ha mga makasusah amin bang kau mamaita sin kasabunalan iban sin Quran siabot mo ayat iban sin hadith siabot mo hinang sin nabi hinhiyan kay mo wahabisan lawnya pangadji bago agarun mo isab in pangadji sin mo kali in pangadji sin wala imam bat amuyatin amu bangkay mo bang kabaitan sin Quran sin hadith di mo isab kahagarun Nuh alaihi salam amin nagjatukan ni baitan si Nuh alaihi salam intau qauman in Allah subhanahu wa ta'ala indakan yakani bihaini bihaun subhanallah laung si Nuh ya rab inni da'awtu qaumi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara laung si Nuh alaihi salam ya Allah wairoon na susunan sin pagdawa miabot siyam nga ratus tagkaiman tahun hapagpasampayan sin agama Islam maksud pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab hang kabitikan ingkatan sin kanabihan dengkan Adam sambil para Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin aqidah yaman sin pagtauhid amin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala di siya limbangan sin pagsyirik ampin hatungod sin syara manara naruwaing-duwaing zaman, duwaing kauman, duwaing generation, duwaing isab hukuman syara panaugun sin Allah Ta'ala tiap-tiap kauman amin hikatub kanila ampin hatungod sin pagtauhid in iyan sin katan kanabihan pakatan manusia diakwahan nila u'budullah wa la tusyriku bihi syai'an pagtagipun kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala serta ayaw kamu amuin himinang sin unin pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala deng naman hapagdua mangayo kamu ruwaing deng kaniya deng naman hapagsumbay magmukarna kamu bukun kaniya deng naman hamagpangayo rijiki dagan niyo pakubul biasin bulan ini bulan pagtatayti iban sin amin hati nedagan pakabudburan sabab amu yanin magdili rijiki deng hakapu-apu ni banisyo ini mga palanggo na kami Islam bangkaw imen kaku wahabi sari na damaun sa inhikayan ko bukun saan amu bukun saan amin hinang mo ya amin huat-huat kau magbarakat siya magpahala siya sambil naghinang pagkaun naglabot katan ka hinang sin amin kamaasan sin kita niyo amin ka pangagad-ngagad butawisu amin pagyanon pangagad-ngagad butawisu biaddi bang iyanon sin imam bat biainin hinangon agarun banglaw nyabi kau manok putih iban sin kakana putih iban sin laring putih iban sin lana putih iban sin katan amin ngana suway sa Malaysia sabsin suway puti katan akaron ni sabsin kita ni katan maita sab huat-huat kau ibadat huat-huat kau maka ampuni in hinang mo yan sin pardusahan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala indakan katu tanusin Allah subhanahu wa ta'ala mag-istighfar mangayo kaampunan kaniya hisujudin ang gauta baran pa Allah subhanahu wa ta'ala hatampat pagsusujuran bukun hatampat sin katampat-tampatan sin kaapu-apuan sin kita ni mapalanggo na kami Islam intuyo sin nabella Nuh habiyat to na parakala sin pagdakwah sambil miabot siyam nga ratus tagkaiman tahun hapagdakwahan wayroon da miyagad kan Nuh alaihi salam bot malaingkan tiyo-tiyo deng mga manusia bot malaingkan tiyo-tiyo deng mga manusia ini yan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya ya Nuh deng mga magad kay mo yan tiyo-tiyo da wa ma amana ma'ahum illa qalil wayroon da miyagad na marat saya kan Nuh alaihi salam bot malaingkan mga tao tiyo-tiyo da nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Nuh hari magad kay mo in mga tao kauman mo yan habiyan nin pamanda mo kanila sin pagtauhid pabalikon sila okay lanuanten dunya kita unta bang hisyu tuud in mattan mamarat saya kaymu iban namarat saya kaymu iban baguhuntain mga manusia hababaw sin gumi in Nuh alaihi salam sambil ngianan sin ulama Abul Bashar al-Thani ngianan sin ulama hi Nuh alaihi salam sianainin ama hikaruah sin katan bangsa manusia
sin ama hikarua sin bangsa manusia katan mahi sabab in Adam alaihi salam ama sin katan manusia panagnan sa naubus nawapat innaka unah manusia hazaman sin Nuh innaka fin amurakuman hazaman sin Nuh dun man hazaman sin Nuh yukasan sin Allah ta'ala dunya miatai nalu'mus hawala miagad kan Nuh alaihi salam hawala miagad kan Nuh alaihi salam dan mga wala miagad kan Nuh alaihi salam long sin Tagalog masaklap dan mga sangi-ngi na parasahan nagjatuh kan Nuh alaihi salam iban nagjatuh kaibanan kanabihan iban nagjatuh mga tao tagapanghati fitnah pertandasan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in anak ahli sin Nuh alaihi salam anak ahli sin Nuh alaihi salam anak sin Nuh usug tu hisami ham iban hiyafith hambuuk deng hatu in wala miagad kan Nuh alaihi salam patasin adjum wala miagad sambil asawania sababin pangatud nila kan Nuh dupang-dupang may ta mga mag tapi sin adjung hataas bud bidin karag sin tubig iban sin dagat madto patasin bud bidin dagbus sin bukun deng mga karya sali iban wala nila bakas diurungug story sin kaapu-apuan nila mga maglakab mabut pa mga tasin pun ini puntok bud bidin kakilong ni long sin Nuh alaihi salam jumatu pasal pajatuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun long sin Allah subhanahu wa ta'ala nagwahi kami long niya kan Nuh alaihi salam bunal tu dia Nuh wa irun dalong niya kumahakad kay murahnya kauman muen bot malengkan hisyurain amin kimahakad kay muhabiyaun buat malengkan hisyurain miyakad kay mubihaun sumuno yan di na iwan Nuh ayaw ka hopeless sin kakahinang nilayan ay naka masusah long sin Allah subhanahu wa ta'ala wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun long sin Allah subhanahu wa ta'ala long ya Nuh baguhun ten generation sin manusia dunya kadto kau syakat patasim puntuk bud paghinang kau adjung dito paghinang kau adjung hatasin bud wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina hakabayaan namu iban sin wahyi namu kay mo ya Nuh kadto kau iban tumtum kau ya Nuh ayaw mo ako blame ayaw mo ako susuna iban ayaw mo ako raha magbisyara sin mga tao hisyu hindi ko paagarun kay mo sarta makaagad malumus majul jana hawak to para tungkin para kala bang jumatun waktu niya laung sin Allah subhanahu wa ta'ala ampanya kisah hinang sin Nuh wa yasna'ul fulka wa kullama marra alayhi mala'um min qawmihi sakhiru min laung sin Allah subhanahu wa ta'ala ampalong niya nagtapiin Nuh alaihi salam hataas sin puntok bud laung sin kaibanan puntok bud saun pantay ni hataas tiap-tiap aun mga tao makalabay udjoon siya kita balay nakal sin tao yaw kabus magtapi sinadjong long niya hatasin bud hapantayan werum misan long niya pwede kabut lang niya sin suba masin dagat mari pwede rin kabut long niya sin tubig mari ay ka nagliki-likiin tao yawn day Nuh alaihi salam magtutukol maggagat-gatin mga iban niya long sin Nuh alaihi salam pasarin
Di makatahan ni Nuh alaihi salam dengan mga pangudyo-udyo sin tau kauman kaniya. Yanun narupang, yanun nakabus. Kataan na, wairun long yang lagi sin tau ini. May amurin kaingatan ni magtapi bihaw. Bang siya long yang naghapi-hapi miyakad katu ihalom sin kauman ini. Masanang daman, dahil sin mga magtapi. Laggu adjung sakali. Isyura longin iban niya. Long mutod lang yung mga marahik nila on magtuparakat. Iban lang muto di siya nga mga indagat dumag maripatasin puntok budin. Ang bukong biasin dupang nini long. Long sin Nuh alaihi salam. In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Long sin Nuh alaihi salam. Bangin kaunan niyo nangungudyo-ngudyo nanggugura-gura kamu bihaon. Dumatung din adlaw kami sa manggura-gura kani. Kami ray sablongin mangudyo-ngudyo kani. Kita niyo sadya. Long sin Nuh alaihi salam siyabut sin Allah Ta'ala fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Long sin Nuh alaihi salam kaingatan niyo rah hasusungon bang hisiyo-siyuin paratungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ajab amun hikahina kaniya waitud mahinang niya di niya matabang misanimbaran niya amu pakabang taurugaing wairoon makawa niya rin mga amin tabangun niya pagtamong iban sin pagkaun pamaybay iban sin pamulawan iban sin katan kapanyapan wa yahillu alaihi adzabun muqim para tungun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na azab pamangasilah amin tau dagpakan hari mamarat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sing katunggal ini. Laung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnain. Doon man naubos din adjung sin Nuh alaihi salam tiapi marayaw makamdus na haiyagad nin pittua sin Allah Ta'ala kaniya ya Nuh biyainin dagbus pahantang paragbusun mo iban sin amin lawang niya rakula palagbuon mo iban hinangan mo siya lang tandawan iban hinangan mo siya biya ini hinangan mo siya katanin siya but sin Allah Ta'ala pittua kaniya iyagad sin Nuh. Laung sin ulama hariwayat in miyagad kan Nuh tiuk-tiuk dah aun imian kawaluan dah aun imian ang putagwalu aun imian walu ra manusia in siyabut sin Allah Ta'ala tiuk-tiuk din magad mamarat saya kan Nuh sumasa na walu atau hang putagwalu amurin tiuk-tiuk bang yan mo kawalon mataud sabin taud in taud sila na kauna tiuk-tiuk din kauman sa kurang-kurang din hawalu pang putagwalu long sin mga tao walu sa pantunnya atau hang putagwalu usin lagu sin adjung misan magdauriya ka ng dengaruhul paruhul maluag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dakan niya kan Nuh alaihi salam bukun sadya manusia in magad bukun sadya manusia in magad laung sin mga tao nagtatapi naubos manin adjung kata nagtatakad-takad da kuman sin kuno para tungon sin Allah Ta'ala aramala laung sin mga pangabay sin Nuh halong ya Nabi Allah ya Nuh laung niya ubos din adjung tiapi uno ra kuman intagaran na to laung sin Nuh alaihi salam tumagad kita niyo amuin signal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala raakan ni laung sin mga taong kauman ya Nuh unin dalil sinin adlaw yan amunin pajatuhun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mulka hakauman hawairun namarat saya kani ebanway miyakad kaim long sin Nuh alaihi salam banglong niya kana naman niyo aun namang sutubig deng hapag aadjalan niyo sa pantun niya bi abuhan aun gumuwa tubig dakan kamu lang magtuy magtupadyong amuinin alamat niya doon man nag-adjalin katan pag sayo nagpangsutin tubig deng hapag adjalan niya tanur di ko kaingatan bang biad din piarak busin zaman na kaunin abuhan nila sa mga biya tubiyaw natin ba sinabuhan namin pagdungulan long niya bang magpangsutin tubig gumawa din dundakan kamu niya padyong alamat sinadlaw yan magjato siya maita pasal gumawa in tubig deng halawm sin gumi
hilwa siya sin lupa. Dua yang pen darat, dua yang pen siapa? Iban sin suba. Nalong nya ring hagumi ramik yan magpangsut. Banglong nya panagnan. Aun gumua. Daing haamuin ini piyag jalan niu yan. Hati ni abuhan. Wairun lo nya pagtot bisyararakan ka magtimot tupadjong. Doon man nag-adjal katan pag siya nilag pangsutin tubig. Long nya yano. Yarinin alamat. Long sin Nuh, yallah. Dakan kamu padjong, nagdakan padjong. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, kul nahmil fiha min kullin zawjayn. Qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnain. Long sin Nuh alaihi salam puasin mga manusia mayagad kay mo yan, tawagain katan sin hayop. Tawagain katan sin hayop, in magad kay mo rin mga hayop, amin naglilimbang-limbang. Usog iwan sin umakak niya. Daing hakatan sin aming klase sin hayop. Subhanallah. Bang tali-taliun gampain hayop di makabisyara way akal nakasayo sin zaman niyaw. Sain mga manusia halom sin kauman. Amin bihad tu nakita nila na ibandum din langit. Ampa inut-inut na namin pagtaas sin dagat iban sin sapa, iban sin suba awir naginu-inu. Long niya kuan adjasa. Ang makatoon sa japajatuhon taipon atau dumatong taipon. Long sin Nuh wallahi wairun maligtas sa adlaw ini. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa halaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man aman. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw ini ya Nuh pasakata. Indaing ha mga hayop limbang-limbang siya. Bukon day sabkatan klase sin manuk subay makaagat. Sami san hambuk usog iban umakak niya sarang na pasal manubo yan. Damikian deng hakambing usog iban umakak niya amin pasakata bukon subay katan makaagat sa inyan sila rin manubo. Damikian deng habang sa manusia amo rin nanubo nagbalik generations amo rin miyagad kan Nuh alaihi salam. Iban sin Nuh nanubo siya, iban sin mga anak niya nanubo day sab nahinangin Nuh alaihi salam ama sinkatan bangsa manusia hikarwa. Ama siya hikarwa sinkatan bangsa manusia. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man amana. Iban long sin Allah ta'ala majul jana ingkatan mapuasin piagat mo yan Nuh buat malengkanin mga sila nakaunanin kabtangan mo kanila amin kia dakwahan mo syarta na marat saya miagad kay mo. Long sin Allah ta'ala wa ma amana ma'ahu illa qalil. Long nya wairun dan namarat saya kan Nuh alaihi salam buat malaikan tiuk-tiuk dengan mga manusia. Hadzal qalilu. Long sin ulama intaud sinamin tiuk-tiuk yan amunin deng hawalu hang putag walu pakawaluan. Sa kurang-kurang kawalon malayu-layu in masuk walu iban sinang putag walu. Sablong sin Allah ta'ala wa ma amana ma'ahu illa qalil. Buat malaikan tiuk-tiuk. Pagsakat long sin Allah ta'ala ya Nuh khalas tambula tiambul nilana na long sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Nuh yalla ya Nuh pasakatain katan ampamu iya nabiha ini long sin Nuh wa qala long sin Nuh irkabu fiha bismillahi majariha wa mursaha inna rabbi laghafurun rahim. Long sin Nuh alaihi salam yalla irkabu sakat kamu himantang mayanin katan hukut kamulongnya sabab long sin tausug magumbak daw paning luwakan ini amin ago taipun bi'na kau uno sabutun da sin Allah subhanahu wa ta'ala amparimu daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hagumi ya kau gumi guanin katan sin tubigmu deng naman harakat iban sin sapa, iban sin suba, iban sin kabudburan, iban sin kabatu-batuhan, guaan nin tubig niyo katan. Guaan nin tubig niyo katan. Ya sama'u amtiri. Ya kau langit asakan ni sabing katan sin tubigmu. Asakan katan. Ya sag sin langit in tubig niya, piagua sin gumi. In tubig iban sin dagat niya, limantub in adjung sin Nuh alaihi salam. Limantub in adjung sin Nuh alaihi salam ampaniayan bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim.
Bismillah hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indagan sin adjungku ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Hangan niya rumakan, hangan niya rahumundung misan haunula. Artinya karena sin Allah ta'ala, sin tag kontrolan, sin tag baya, diin indagan in kusug, iban haunu humantung, long sin bahasa. Allah subhanahu wa ta'ala yang tag baya. Ghafurur rahim. In Allah subhanahu wa ta'ala baing ulungun, iban baing kasihun, hakatan sin ipunnya, labi-labin mu'minin. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon mayan, hatas, nagaantung-antung, inadjung sin Nuh alaihi salam, laung sin Allah ta'ala, wahya tajri bihim, fi mawjin kal jibal. Fi mawjin kal jibal. Imantung antung inadjung sin Nuh liulu waktu ulawah sinamin alun biak long sin Allah ta'ala biak long ya lagu bud subhanallah biadin lagu sin alun magtaasya biak bud aun maka yang kita ni wah wairun isab mga kiasyu mga biak magtaas biak bud aun batin tsunami nagjatuh ha Indonesia ha Aceh sin December 24, sin 2004, at December 25, pag 26 sin Maynat, sin 2004, sin lisag siyam sin Maynat, laung sin kataw tayo manghuran, aun mga tao naligtas sin zaman nito, amin panagnaan, dugpak sin amin alun, sin tsunami, ha Indonesia, ha Aceh, laung sin nakakita, in kita kulong niya, amin imian bihanin inamin alun niya mataas lang yang sin lahing. Subhanallah. Mataas deng sin lahing. In Allah subhanahu wa ta'ala bang imian wahya tajri bihim fi mawjin kal jibal way pagdoro. Nanaytay in adjung sin Nuh haka alun-alunan alun panjang bialag gubud long sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tabialag gubud pasalin adjung sin Nuh alaihi salam malaggo day sab. Di ko kaingatan mang biak kalaggo sin pag-istoryon Titanic atawa uno ka. Sa kurang-kurang malaggo pa rin sin unin adjung aun habiyaon may ta pasalin nagsakat kan Nuh alaihi salam bukun sadya manusia. Sambil mga kahayop-hayupan hangkan iniyan sin Allah ta'ala kani pag tapi kau adjung dakula sebab sini sumakatan bukan saja manusia sambil mga kahayup-hayupan doon mayan in Nuh alaihi salam hata sin adjung niya liulubak na tuulawah sin alun iban hiyuyup sin hangin taipun be anak kauno liulubak pa sin namin laung sin kuan ipo amin ini nagbubulihukin in kuan bihan sin amin ini andum deng hatas sin langit ampa ia asakan sin ulan deng hatas sin langit demikian magtatas sin tubig in Nuh alaihi salam namantau pantau wa kauman niya bang hisyu namanin mabaya amin sumakat pa sa katun niya pamisan biat tuning kahalan pagkita sin Nuh alaihi salam subhanallah pagkita sin Nuh alaihi salam anak niya yang kita ni iham anak nin kita niya yaun kailu ubos na lumantup ubos na isab lumudang ampamat tumagkamba-kamba tiawag sin Nuh alaihi salam laung sin Allah ta'ala wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin qal ya bunay irkam ma'ana ya bunay irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Long sin Nuh alaihi salam pag kita ni anak ni misan pa biaddi ando kailuin ama amin nagpalasag nagpasulig nagpalagbuh anak pipi pireng sin kasibi-sibi amin hugasan payhuan katanan napwasin ina amparahon denghan si pakbay pahan si pakbay pangugkukan sin katan sambil palimasag hinduan sin alif bata hinduan sin katan sin alphabet hinduan sin katan sin language sin dialects hihinduan sin uno-uno naman sambil kapanyapan sambil mga toys ininingan niya kung inini Nuh alaihi salam uno ning parasan ni bang kimog dan habi asindika tu
amin makabaak kau atawa aun anak sin hambuk deng katu tan yubulog nakalanduin pagkabulaog. Amin di na maingat kontrolon sin kamaasan niya. Di na maingat lagun bang haunu bang niya nagmula atawa nasaggaw sin military atawa pulis. Wairun daruweng tawagun bang bukun hiama iwan hiina pangayuan tabang. Sa kurang-kurang habiyad tunain amin bung sini Hamas ni iban sin dugal ni Hamas ni iban sin amin hati niya layo ni ring Hamas ni rin na maingat tumungah pa bay sin Mas niya sabang nakarugtul parakala wairun duweng tawagun pangayuan tabang mukun hiina hiama ni. Ina iban sin ama biya nakauhani sab. Misan pabed dinin dugal. In anak-anak damayan damik yani sabin anak bang makarugtul parakala misan pabedin lagu pardusahan atas mangayo kamapan kanama ni runna agun-agun imian nama pagmapan murakuman bang abya sin tukas sin uko sin lima bebian siya na wairun ini kalingyan wairun lingyun pangayon tabang bang bukun ikaw nalong sinama na ikaw sa isab sa namisan pabedin tabangun damik yanin anak mangayo isab tabang Hamas Nuh alaihi salam pertandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pertandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanuh iban sin katan sin ulama. Amin bang tandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala fitnah. Ha anak asawaniyah. Kamaumuhan magjatuh anak. Kamaumuhan. Ampai Nuh tiendas harua. Tiendas sin ha asawa. Tiendas paha anak. In asawana ni gubti-guban magtuyliwak sinna. Amin alun nalawa ampai anak nagkamba-kamba kita si Nuh alaihi salam ampai ayan ya bunayya kam mana ya kaulong nya anak kuday kau sungko mari sungko langui kaulong nya harap mari sekat na kaulong nya mari kamu agad na kau mari kamu subhanallah maray bang hazaman ya nagjatuh amin biya sin biya katu tanyu manusia misan paun pagbali sin ina iban sin ama dun ha anak nila atau nagbalin anak iban sin ama iban sin ina hawak tumalumus na siya mangayo tabang misan pabiyad din sa kurang-kurang agun-agun piniunnya penlapal marayaw kabtangan amin ha supaya kaulungan siya ama ni ama tabang abaku andu kailu malumus na ako atau kan biya ini bihaun mangayo kamapan ang penanak sin Nuh la inanak sin Nuh alaihi salam tiandas sin Allah ta'ala Nuh dun ha anak niya hapag alupan iban sin ama tiawag sin ama in anak irkam maana day kau sakat ko mari kamu naaw ning pagtakabbur sin anak ha ama misan pabiyaw ning kahalan malumus dakuman ubos na hilo dang ubos na lumantop magkamba-kamba lubakon na isab sin alun himalawa na isab sa saat ampan isab karaganan sin mga kakahuy-kahuyan amin piaglantop tiban sin gaman pagtungan niya long sin ama day kau agad ko mari kamu uto ando akon matunawin pangatayan sin ama in iyan sin anak ha ama bukunian ho nama karyanin lubid atawa way gaman imian saawi ila jabalin ya'simuni minal ma long sin Nuh alaihi salam ha anak ya bunayya kam ma'ana wa kana fi ma'zil naglalayo malayo pasal aun utlang nila longta in anak bihan in ama ito atas sinadjung long sin Nuh ya bunayya kam ma'ana wala takum ma'al kafirin ya anakku karikaw agad kau marikamu ayaw na kaulongnya ini makadha jumlahan sin mga tao kafir asal haadlaw ini longnya maglatap iban sin majul jana in katan sin di magad kaku long sin anak ha ama qala saawi ila jabalin ya'simuni minal ma naunin takabbur sin anak hapag alupan hapanawag tawag sin ama karena tabangunin anak sahabiyaun kahalan subhanallah bang bukun hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk manusia misan pa anak di matal bilang anak banging kaunan sin ama himhinang sin hinang marayaw in anak himinang sin bukundakan sin Allah ta'ala di da makapaghambuk iban di da mahinang pagtemanghud pagtali anak hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala gaman iniyan sin anak sin Nuh kaniya qala saawi ila jabalin ya'simuni minal ma lang nyari aku makan kaniyo sa amat turako ondaw lang yang nakapin ini bud magtokoling nga patasin bud yaw di na kulong yabutan sin tubig
Lapas na kulong nya ring hamin tuwig gini. Dia kulong nya malumus. Long si Nuh alaihi salam tiya tawagin anak. Long si Nuh qala la asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Long si Nuh alaihi salam liya anak, wallahi wairun lang nya malappas haadlaw ini. Deng haunin pajatun sin Allah subhanahu wa ta'ala biya ini kahalan buat malengkan hisiura long nin kaulungan sin Allah ta'ala. In maksud kaulungan amin miyakad kan Nuh alaihi salam silaratun nalapas ampen katan nalapas naway na hina long sin Allah ta'ala wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Ubus man nagsambung longin anak iban sin ama piya ubus saja si mambagin anak pa ama ampan liwak sin alun nalingun-ngun in anak palom sin alun ampan nalumus nalawak natilop wala nakita si Nuh alaihi salam. Bang maray bah ikaw amin kakitaan min anakmu yaun nagkakambak-kambak mag-abot dakuman atau magtilo dakuman sin salbabida atau magtilo dakuman sin luwid pagsakali liwak sin alun ang palingun-ngun nalawak madto na kiyaun sin alun sambil pa lom sin dagat wala mo na kiyabat to kan nagbalik kumpas mo ya kau ama bang ikawin ama kumpas mo bang kau ina ikawin ina amin kita min anak mahabiyat di matunoy jantung mo sin halyan agun maray bang biya katu tani wallahi hituk sin ama misan pabiyat to alun panjang misan pabiyat tungi sin hula tay pun biya nakauno laksuhun sin amay anak niya laksuhun wallah. Agun sa kurang-kurang ama pen inin muna agun majuljana mapatay ring sin anak bangman masaybin anak. Sa hazaman niya unin anak. Sin Nuh alaihi salam wairun naghiatay. Hapanawag tawag sin ama niya kaniya karena malappas siya na paggain siya ri damakad. Kan Nuh way namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way nagtaat hamas. Diaplakan sin alun nalingun-ngun nara liuk dang sin alun pa laum sin dakat. Nuh alaihi salam wairun nahinangnya laum sin Allah ta'ala wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin nalumus sin anaknya nakaagad deng mga tao hiugasan sin Allah subhanahu wa ta'ala in qauman yaun nalumus in mga tao kafir mapuas man sin hal yaitu antara sin Nuh iban sin anaknya yaun nagaagpang Nuh sin lawang iban sin kaibanan amin maglilimas pasal sin liubak sin alun magliw rengha adjung nila liubak sin ulan damikyan tiatay pun sambil naglatap kiahugasan liatapan liakaban in dunya katibukan niya halom sin upat pa bulan in Nuh alaihi salam nagantung-antung di ko kaingatan bang nakapakain na pidyo sin alam. Miabot man unong bulan piyahanong sin Allah subhanahu wa ta'ala intay pun iban sin ulan iban sin piyabalik sin Allah ta'ala pakarya sa linin dagat iban sin tubig ampain adjung sin Nuh alaihi salam biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk kauman laung sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma' wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wahin hikarwa ya kaulong ya ini gumi tuna magbalik in tubig mo wa ya kaulong ya sama ya kaulangit hundungan nalongin pag-asag mo sin tubig mo wa ghidha al-ma' ampamadto ini nahupay na in tubig wayroon na nagbalik nen dagat pakarya sali wa qudiyal amru ubus nen parakala wastawat a'la al-judi in adjum sin Nuh wiutang sin Allah subhanahu wa ta'ala muqauman aun bud nen nganya judi wa qila bu'dan lil qaumidh zalimin sambil long sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila ibanin kamu yan malayo na ring hatao iban hama kauman amin nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala nagantung-antung halom sin pila bulan hata sin dagat sakali yaun dahati sila Middle East long sin kaibanan asal karya sali in hula Palestine iban sin Syria iban sin Iraq
iban sin amin Saudi biaun amuinin mga hula piaghuhulaan singkatan kanabihan. Iban panagnaan piaghulaan sin bangsa manusia Adam alaihi salam. Iban sin asawa niya Hawa dain doon day sab piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ng atas sin langit. Sambil nasadya pakahinapusan Nabi sallallahu alaihi wasallam doon dahahula yung naglilibot-libot. Bima'na in karya sali singkatan bangsa manusia gimwa doon dah mga hula yung asaling karya sila mga hula Arab. Di na kuimianin kanabihan Arab sa doon dah mga bangsa sin mga sila yon hamidilis dain karya sila sin manusia. Aun na rin kanabihan Arab. Aun din kanabihan Bani Israel. Aun din kanabihan nakaw na rin Bani Israel tar kaingatan bang uno namanin bangsa. Sa din bangsa liuran sin bangsa manusia din kan Adam alaihi salam panagnan ama sin kita nyukatan apu hikaruan niya amunin nanubu hikarwa bangsa manusia in Nuh alaihi salam iban sin miyakad kani. Hadalam yaitu himu paimanin parakala in Nuh alaihi salam pianaug niya ning katan sin hayop. Iban nagnaug ning katan sin manusia kita na sin Nuh alaihi salam. In mga kauman na juljana. In yaun amin bakas nangudyo-ngudyo kaniya. In yaun nanggura-gura kaniya. Nalalakday na, nalulumus, butod ning tiyan. In yaun amin nagpifitna-fitna kaniya. In yaun kita na sin Nuh alaihi salam. Way na mahinang. Nagjato nin nagjato. Bago generation sin dia sin Nuh alaihi salam. Nagbago in pamarinta sin Nuh alaihi salam. Bago manusia mabaw sin gumi. Wala na marahi in Nuh habiat tu pakarajaan in ama damayan. Dimagpak timagbak na sa pangatayan niya. In hal sin anak ni misan penasawa kaya lupahan. Anak misan pabiad diin. Sebab on janji kan ya sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Nuh lappasun kuin ahlimu. Lappasun kuin ahlimu. In kannal sin Nuh alaihi salam min pagyanun ahli amin anak asawani. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala kisah ni hanagjatu kan Nuh alaihi salam puas tiawag sin Nuh alaihi salam in anaknya pasakatun nangayo pasyadu apa Allah subhanahu wa ta'ala bihaun in tiawag niya na isab Allah in tiawag niya na isab Allah himupay maning pakarajaan katan nanungtungin Nuh alaihi salam panagnaan na isab kabuhi iban kabuhi anan hinangun si Nuh alaihi salam di magpagpapangatay ng anak niya nakaiyan siapa Allah subhanahu wa ta'ala wa nada Nuhur rabbahu lang niya ya Allah faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin lang si Nuh alaihi salam lang niya ya Allah bunal-bunal satud longin anakku kikita ku nalu mustiawag ku pabiini bihaun ya Allah in anak kurang ha pamilya ko wa inna wa'dakal haq iban lang ya mattan tud in perjanjian muka ku di magbaluba sa misan pabiat tu ya Allah anta ahkamul hakimin misan pabiat tu ya Allah labi kau maka ingat sin katan ununu hukuman iban sin hikatub hibutang habutangannya siambag sin Allah subhanahu wa ta'ala Nuh siambag sin Allah subhanahu wa ta'ala Nuh laung sin Allah subhanahu wa ta'ala qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih wa fi qira'atin innahu amila ghaira salih laung sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Nuh alaihi salam jawaban siya sinduaan ya pa Allah subhanahu wa ta'ala karena dimagpak iban timagbak papangatainin anak niya iyan na ya Allah in anak kureng sa ahli ku bunal-bunal sin janji mo di magkabaluba sa misan beto ya Allah labi ikaw makaingat singkatan pakarajaan laung sin Nuh alaihi salam laung sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Nuh laung ya Nuh innahu laysa min ahlik laung ya Nuh in anakmu bukun deng ha pamilyamu pag iyanun ko
Sababin pamilya mo miyagad kay mo yan ya Nuh, silananin mga manusia na marat saya kaku iban kay mo, iban himihinang sin ammal marayaw saleh, haraakan ko ya Nuh. In anakmu innahu amalun ghairu salih aw innahu amila ghaira salih. Ampain anakmu siabut mo yan kaku in hinang niya bukun marayaw, iban himihinang siya sin hinang bukun marayaw. Ya Nuh, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Nuh, ya Nuh, ayaw mo ako pagsabuti. Sin pakarajaan wayroon pangarab-ngarab mo ay panghati mo. Sababin ako, ya Nuh, piapalihala takaw. Iban tiyatangkis takaw hari kau mahinang deng ha mga tao awam jahil. Ya Nuh, tumtum kau. In Nuh alaihi salam. Siyabut sin Allah ta'ala insiya. Liyapas sin Allah ta'ala qauman kafirin, taghin. Dengan qauman juhala, jahilin. Liyapas sin Allah ta'ala piatilibun sin Allah ta'ala Nuh. Dengan hinang sin mga tawid, tiban sin akal sin mga tawid tu. Ya Nuh, ayaw mo akulong ya sabuti sin para kalayan. In Nuh alaihi salam sarundun nagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala sin kabtangan kiabungat. Sabab nisan pa'y sabyadin anak sin manusia, anak sin Nuh alaihi salam. In manusia aun pangatayan magkasusah iban sin pagkuyakan. Hikakuyag kanin bigi jantung niya anak niya, kia susakan niya in bigi jantung niya anak niya. Kita sin dua mata niya najul jana nalumus, nalingungun, nagkagulung-gulung liwak sin alun. Iman sin hangin, isu isab manusia di matunoin jantung niya habit tu para kala. Mga palangguan ha kama Islam. In Nuh alaihi salam nakayan magtuy. Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Long sin Nuh alaihi salam magtuy nangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala long ni o Tuhanku. Magpatilibun tuda ko kay mo iwan pangayon ko kay mo kamaapan. In parakala wayron panghati ko nakasabot ako simbiat to kabtangan. Wa illa taghfir li andu ya Allah bang mo ko ri ampunon di maapun sin nahinang ko iban sin nasabot ko. Iban di mo kulong niya kaulungan mahinang nako rin nga mga tao lugi lusong mo ipahadarat mo wayron mara paruntungan deng ha mga ibadat at hinang marayaw na hinang ko ya Allah. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya wa qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamussuhum minna azabun alim. Ya Nuh habihaun na kuwa na kamu ring hadjung yan. Iban long niya paglag na kamu kabuhianan niyo bago. Naug na kamu ring habud yan. Sarta sin kasalamatan deng kamu iban sin barakat tirihil ku kaymo. Iban ha mga ummat miyagad kaymo bago generations yan. Miyagad hadjung mo silananin mga manusia. Silananin mga manusia. Sumasa na amin dihilan na mo sila kasanangan habago kabuhianan puas sinhayan bang sila yan magsakuto ka ko magbalik pananamun ko rasila sin adab siksa mabisa biya sin nagjato ha mga ummat na kauna iban sin kamaasan nila habiyaon mga kamaasan kalasahan mga palangguan ha kama Islam puas liyapas sin Nuhin kauman niya amin yari nakita niyo na hinang panubo sin ama na to hikarwa, iban sin kaapuan na to hikarwa, iban sin generation hikarwa puas sin nakauna Adam alaihi salam, iban sin simuno generations hapuas sin paglatap pag sin humi yari na in panubo sin Nuh alaihi salam sambil miabot gimwa in kahinapusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaw mo iyana indi paratungon sin Allah ta'ala pajatuhon in bala hatatkala in qauman tumaudin ma'asiyat
iban sin pagsyirik pagsakutu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangindua hipaling deng ha Allah ta'ala madtu pa kabudburan, madtu pa mga kakubul-kubulan, madtu pa tempat maha mulia ha pangatayan sin manusia, madtu pa hisiunya deng habang sa muslimin iban sin kurustian bukun mustahil pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dagpakanin kauman nagdusa hari na maglatap biya sin kain na tagna katibuusan sin dunya sa intiap-tiap kauman maksiat na kalando, in pagsyirik na kalando, pagparatungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mulka deng atas sin langit, deng hakabudburan magkaasag in gravels, in amin mga batu na lalaga, baka kayo, deng ha mga bulkan, iban sin amin tubig sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hiasag deng atas sin langit, bauson sin tubig deng haka ini subaan iban sin kabudburan puas pasindagat paalunun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin hangin huyupun in kabaybayan na tumalapnas ini mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hisiu-siu in kauman mataw din pagkufur pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin pagmaksiat patut in tiap-tiap muslimun mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan sin pardusa jatuh na hinang. Iban patut in tiap-tiap deng ha mga muslimin in pataurun in zikir iban pagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maasan palanggon ha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala kita niunay ni in mga generations amin huling zaman wayroon na nabi gumwa sababing kain na po sa nabi amunin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon na tagaran na to sumasana kiamat sugra, kiamat sibi-sibi amunin kiamat kamatay sin kita niyo atau ang kiamat dakula para tungun sin Allah subhanahu wa ta'ala huling zaman hawairun na kaingat hisyureng katu taniyo misan pain malaikat iban sin nabi sallallahu alaihi wasallam way na kaingat sabab na asubo sin Jibril alaihi salam hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkuno para tungun sin Allah ta'ala adlong kiamat long sin nabi sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Hisulangin iya subuh mo ini labi makaingat ting sin nga subuh sininikan malaikat magkadto karipata sin langit. Bimana hi Muhammad iban sin Jibril alaihi salam wayruun nakaingat bangkuno pajatuhun sin Allah ta'ala got malengkan hawahi kabayan sin Allah ta'ala pajatuhun para tungun inyan yadtu halima ha ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala nakahabain hilalaungan bang mayan aun naka na to pamintangan dengan kisah sin Nuh iban sin anak niya kalasahan bang mayan ing kita niyo makawa na to yadtu matakaddam hikarayaw sin pagdunya iban sin pag-akhirat sin kita niyo mamaid kami halapal kasila sa lapal ha kami Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.